الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga pananggungan na mga pag-agama, mga anak apo agama Islam, aruman ini manalam salam na isab kami kaniyo sa barang sin di murungog kapamaybay nila, hiatud na maun kaniyo insya salaman. Halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, suhurun taniyo dum iban adlaw abang man kita niyo makalamudda ang mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakasihan niya, iban kanunungan niya, lagi magrida kita niyo haraakan si Maha Suci Maha Tinggi. Jari niya mga anak apo agama, masira kita niyo hapangadjian taniyo limaway. Wala da kita niyo nakapinda, doon da kita niyo hapangadjian bunga sin pag-iman. Salta indayaw sin bunga sin pag-iman, bukun biya sin bunga sin kaibanan. Adapun imbunga sin pag-iman, dum iban adlaw sa kahaba sin waktu, yan dunhan kana naman taniyo inbunga sin pag-iman. Way musim niya fi kulli sa'atin wa fi kulli lahajat, yan dunhan inbunga sin pag-iman. Lagi-lagi mga kataw tay manguran,
impagguna taniyo, iwan sing kagunahan taniyo, tungod pabungasin iman, biya sing pagbuna, biya sing kagunahan na to, tungod papagnapas na to. Impagkaon, bang nakakaon na kaminsanin ummat ini, ampa siya nakaalog pakabayaan sin Tuhan, dayahan siya. Mga tuan, bang bihat yung pagkaon, nakakaon siya na kaminsan, ubos niya kimaun imalup siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dayahan siya. Labiin pagdaya. Sim mga tao. Naghampit simbunga sim pag-iman. Hatiap-tiap masa. Hajiyaman. Haminitan. Halahjat. Bihan mga tuan. Ingkakunahan taniyo. Dahil nga sabab gadto, bang naigim bunga sim pag-iman, hang kasasaat, hang kaminit, kaya ikan kita niyo hang kasasaat, hang kaminit, parsugpatan sin ipon patagipon. Kaya mangud na mo, mga anak ka po na mga pag-aarama, kakunahan na to, hamasa na to ini. Imbunga sim pag-iman. Bangkitan niyo magkagunahan bungang kahoy. Batsabab vitamin simbarantan niyo. Hikakusog sing kabuhitan niyo. Tay mangud, mga kakasi, mga anak po, magkagunahan kita niyo. Bunga sim pag-iman sa lukahitan niyo muwi. Dahon taniyo mangarap, pahadarat si mahatsut si mahatingin. Ang atuan, ayat hasuratu Fussilat. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, innal lazina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Mahatsut si mahatingin, nagparman siya. Imparman niya, amo na imparbagutan na to. Amo na impamagbog na to. Dahil nga sa wagad to. Baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya. Sa lugay tanu biyabagbuhan, imparman si mahatsut si mahatinggi, idamikkian sa lugay tanu biyabagbuhan, in hadis sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, in duayad tu biyabagbuhan na to, butuk, halawm sinjantung taniyo, haswara taniyo, hapituanggaw takbaran taniyo, tuan, ingkita niyo, di malaw. Muna-muna rin kita niyo malawang magtuhan. Di kita niyo malawang magnabi. Di kita niyo malawang ngakataan pakaradyaan taniyo. Sabab, biyay ta sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu ba'di abada. Di kamu malawang iwan way makalawang kaniyo. Iwan di kamu magtali sing kalawungan. Tumangkis kamu rin nga kalawungan. Way makaraos mang lawang kaniyo. Sa lugay biyabagbukan. Sin jantong niyo. Sin suara niyo. Sin pituanggaw tabaran niyo. In kalam sin mahatsut si mahatinggi. Iwan sa lugay niyo. Biyawagbukan, in hadis, sinjunjungan taniyo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magkarunahan kita niyo, wagbog mawagutama sa nato ini. Parman si mahatsut si mahatinggi,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sa bunal tuod, imanga sila nagpamung, imanga sila naglapal, in Tuhan namu Allah. Mga sila naglapal, la ilaha illallah. Mga tuan, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, imanga sila namu, impamung nila, bukon pamung sin sila-sila, sa kawa piaglapal nila, indeng Allah subhanahu wa ta'ala, impamung nila, Rabbuna Allah, la ilaha illallah, in sila yan, bariman sa una. In sila yan, bariman malanu, taharatul qulub, wa taharatul ukun, wa taharatul lisan, wa taharatul a'da, awil jawari. Sutsi inatay, sutsi in suara, malanu in hinam. Maita, impamung nila, in Tuhan nila Allah. In lapal-lapalan nila sa room sa adlaw, la ilaha illallah. In sila naglapal habihad turagbus, sila nanin tao malano. Sila nanin tao marayaw yarya babaw singguni. At turayan mga to. Ada punin lano. Amin pagpalano den kato taniyo. Pagpalingkat den kato taniyo. Pagpalingkat cinta upataon. Pagkalumian na. Bukunda siya mahamut. Bukunda siya malano. Sabab pagtagon siya yan pa niya. Magkabalubara. Magkawayra. Magkapasawra. Adapun. In pamung Rabbuna Allah. In lapal-lapalan mula ilaha illallah. Kung si singkarayawan niya riha dunya. Lawang singkatan karayawan ni kasanyang dahil dia babaw singgumi. In la ilaha illallah. Dahil nga sabab yan, para man si Mahasutsi, imama sila naglapan. Rabbuna Allah, imanan sadikan, pamarat saya sa bundan, wa tauhidan kamilan, iban panauhid jukum, wala kialamuran sin paghawal-hawal, wala kiabimbangan sin dunya, wala miimbang halingkat sin dunya, tiay kuran nila lingkat sin dunya, ialop sin jantung nila, sin kabuhi nila, ilingkat adlaw susungon, tiyaw nila patay ko na nilingkat sindunya sabab magkapasawra. Ang janji sintuhan kanila. Sa rawat tuan, imbukun bariman, di ukun sin janji. Di tumay mak janji. Saya nga sabab biyad mga tuan. Maun kita ni upakungasin pag-iman. Imbukun bariman, di tumay mak janji. Misan tumay mak janji, larakun dahin janji. Ampain sila magpamu. Kalu Rabbuna Allah. Malanu inatay, pamu. Suci inatay. Malanu magkabtangan.
malano yung pikilan. Sabab, nagsasyad dia sila maghuhula hamalano. Di kapag hulaanin sulga simmangi atay. Di tay maun sin sulga in atay manummi. Dahil nga sabab yan, aw ni paglalano. Ini paglano kaniya, La ilaha illallah. Na mahuli. Uno pa mga tuwan. Sumastakamu. Pag-ubos na dito. Istakamu. Iarad nila insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Istakamu. Ala manhajillah. Istakamu. Ala nizamillah. Nagpabuntol sila. Miuntulin pangdungog nila. Miuntulin pangita nila. Miuntulin kataan pakaradyaan nila. Ala manhajillah. Miyagad haatulan kabayaan sinallahu ta'ala. Wala nagtungga kani impangatudiwan simpang dungog. Wala daysab nagtungga kani inatay iwan simpikilan. Miyagad sadya hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, aw namuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapamung kaniya. Impamung kaniya, ya Rasulullah. Kulli kaulan fil Islam. La as'alu ahadan min ba'dik. Magguro ako lang na kayo. Hari na ako magguro, mapuas din kayo. Impagguruhan ko kayo mo. Way tayo tuda ko. Uno yung kanyuk-nyukan sin pag-aram. Hari na ako mga subo, mapuas din kayo mo. Hari na ako magguro, mapuas din kayo mo. Dahil nga sa bagad mga tuwan, laong sin mga sila makahati, suway piyon sin taon pagguruhan niya. Na inapi sin taon ni pagguruhan niya, amo na to din original. Hangkan na magguro kita niyo pa original. Kulli kaulan fil Islam, la as'alu ahadan min ba'di. Mapuas din kayo mo, kunahi ka pa nga subo sawab, cukup na. Na mga taymang inja jawaban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambuk na nga subo pilihan ini, usog marayang, usog gakandilan. Injawab ka niya, ini ni kawaita ko kayo mo. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung pamung sadya ka, amunin na ayat kain. Kul amantu billah. Ini pamung parat saya aku bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way parat saya ang kuriha babaw sing gumini. Way pagkahakaran kuriha babaw sing gumini. Misandaan na hinang bulawan ing kakahuy-kahuyan, ing karahundahunan, na hinang napila king kakaput-kaputan di babaw sing gumini. Di da ako magkahakad sa ing pagkahakaran ko, ing pagparatsayahan ko, Allah subhanahu wa ta'ala. Amo timbay ta kani. Kun pamung sadya ka sin la ilaha illallah. Kun si sin dunya, kun si pasin surga. Original mga tuan. Sarawa. Imma kainuin no ama sa natuin.
Timari, iwan simu, bintao, halukan. Aturayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, mga tay mangud na mo. Maun kita niyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way malupas ka to taniyo. Salta yari na kita niyo hamasa. Amin biyeta sin junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamuk bata bagu pilihan. Dahil nga kabata-bata niya. Sambil siya limasag-lasag. Sambil siya nasubul. Lundang panun niya. Injunjungan. Alaihi salatu wassalam. Yari na tuan. Jimatu. Timarrang. Hamasa na to ini. Imbaita kaniya. Unimbaita kaniya. Masudin hula sim muslim sim fitnah. Mana sim fitnah mangi. Imay tayad tu masud. Sabab upamakun sapi, wala na sila nag-apis. Way na sila nag-ad. Da masudin hula sim muslim sim fitnah. Uno pa masud. Masudin lambay si Muslim sin fitnah. Dua na. Ini katu. Masud in atay si Muslim sin fitnah. Into yan mga tuan nakasud. May way tampan, way taming. Nasud in majority. In kamatauran nasud. Tiyo din way nasud. Amore makasila. Istakamu. Amore makasila amanu summa istakamu. Amore makasila. Bunanin pag-iman. Malanuin pag-iman. Mahuli. Nanggayunggong sila. Hapag iman, iwan biyaw bukan nila. Ing kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila na maugbog hasara sin napso nila, sin sahwat nila, sin kabayaan nila, sa impamaugbog nila. Hala ilaha illallah. Aturayan kakasi. Magkabunahan na yung masa na to ini. Habihat tindagbus niya. Sabab kaya sulayan na yung matawag kawasa. Kaya sulayan na yung matawag sin. Kaya sulayan na yung katantaan. Sulayan na to. Iwan way pag sulay, amo na yan to. Sulayan na to. Balikan na to. Way pag sulay, amo natin original. Bang natuyad-tuyag at di nakita niyo mamaya magpinarid to na sadya. Sabab may ta. Amod timbeta si mahatut si mahatinggi bunda. Nalladina qalu rabbuna Allah. In sila namung sarum sa adlaw la ilaha illallah. Inti allukan sinatay na mo harap damad to. Inti allukan simpang dungog na mo simpangita na mo harap damad to. In koneksyon sing kabuhi na may bang kamatay na mo harap na maddo. Sila yan yung masanyang dia dunya sambil padlawa. Janji sintuhan tani. Yung mga sila bariman. In pamaugbog nila la ilaha illallah. Giunggungan sinatay nila. Giunggungan sinakal nila. Sin pangatud nila, iwan sin pangdungog nila. Buko naming kita nila. Sarawa impamagbog nila. Aming beta ito. Janji sintuhan di kanila. Palanuhyannahu hayatan tayyiba. Kami magbabaya-baya palman sintuhan. Way nakakontrol sin dunya. Allah subhanahu wa ta'ala. Way nakakontrol sin istahlaw.
Sin maglupad hababaw sing gumi. Damikyan na manusia. Yung pangatod si manusia biyahon na kontrol na sinula makusog. Why? Yung pagbaya, khaliqu kulla shay. Pagbaya da sin nagpapanjari sing gumi. Iwan sin halaman niya. Dahil nga sa babiyan tayo mangod na mo. Maun kita niyo pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pamunta niyo, amantu billah. Amo yan yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan ali, masud, inhula, simbangi. Maita, masud, way na tampan, way na ad, lawang na sadya, intabulon, sa wayrom na ad. Makainuin, lawang intabulon, sa wayron ad niya, nasud. Nahisyo rin di masud. Amo rin mga sila magpamung, kalu Rabbuna Allah. Aun biyaw bukan namo. Halapal namo, hapangatud namo, hapangdungog namo, iwan hainang namo. Bang mabihad pindagbus, di masu dinula si Muslim. Simmangi. Aun tampan. Iwan misan sa upama masud, halawang kuta din mga Muslim. Di da karungugan simpang dungog nila, di da kakitaan sim mata nila, di da misan imibugin jantung nila. Sabab balikan na to, way makaibog, pia ibog sinta upataw. Sa gawa, mga taymangod, mga anak po, makaibog, amin pia ibog sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang kita ini buka kita tahamanu siya. Lawi indayaw sing kaiibugan biyayta si mahasud si bahati. Sa pamungkaw daran. Amantu billah. Parat saya tuna ko patuhan. Pagugustuhan. Pagpaguntul kawaatunan. Indwayad to, amod tin tampanding hamangi, amod tin di masud, inlaw paghula, di masud inlaw bay, di masud inlaw sin pangatayan. Sumastakamu, mahuli, na maugbog sila hasara, bat bang sa upama yung pamaugbog sin kita ni ubihaon, matta nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon mabaya simmangi, wayroon mabaya siniluhala, wayroon si manyang naghiluhala, in si manyang amin way hiluhala. Aturayan mga tuan. Palman si mahasud si mahatinggi, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayaw kamu magdaruha ka hababaw singgumi, sinubos na biubutangan sintuhan atulan. Naghinapusan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia aksintuhan. Nagpainto lamano siya babaw singgumi. Nagbaita ining kabayaan sintuhan. Nagbaita di kamuhayni. Nagbaita mo ining kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos na mga tuwan. La tufsidu fil ardi. Ay na kamo magdaruha ka. Pagdaruha ka uno. Lara ko ninatulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa doon hadya kita niwa. Turayan mga tuwan. Na, sumasta kamo. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hanang asubo ini. La ilaha illallah. Imanan sadikan wa tauhidan kamilan thumma tatamassak bi syariatillah. Baugbugin syara sintuhan.
hapag ibadat, hapag taat, hapangaddatan. Nah, dahil nga sa babiyad mga Tuhan, aun na sa bamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin iuuk na siya, yaon na halawang sinatay niya, yaon na hapikilan niya, yaon na hapito ang gautabaran niya, impamaugbog la ilaha illallah, iban panggayunggong hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, impangasuna ya Rasulullah. Hisiyo, iban uno, inhinang, hikasudsulwa. Iban hisiyo, iban uno, inhinang, hikasuday sa papinal ka jahannam. Turayan tayo mangod na mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawab niya. In jawaban niya, in sa taud-taud, makasud pasulga, manusia, amo na yung manusia, napataud na yung dua ini. Aksarun nas, ma yudkhiluhul jannah, amo na yung dua ini. Sa taud-taud manusia, makasud sulga, hasabab sin dua ini. Ini pagsusud sulga, mataud sa dunarwa ini. Uno yan Tuhan, takwa Allah. Pag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahibanan hadis, ittaqillah haysu ma kunta. Kabuga kau patuhan, haunu na kau pakaradyaan mo. Haunu na kau nakabutang. Haunu na kau masa. Pataura illa ilaha illallah. Haysu ma kunta. Amod to mga tuan. Na. Uno pembeta ni hinangi kasudsulga. Hinangi kasanyang di hababaw singgumi. Takwa Allah. In takwa, sarum sa adlawi hindu. Sa di na bang ipagpahukot tanim. Imtisalu ma amar Allah. Magparagbus kita niyo. Sinhinang dia akan katutan niyo sintuhan. Paragbusun na to hakabayaan niya. Bukon na to paragbusun hakabayaan na to. Magtungga kali. Nagtungga kali to biya o. Sabab piaragbusing kaibanan hakabayaan niya. Wala niya piaragbus hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno pa. Iban kuyag. Kuyag kawharakan kay musintuhan. Ay kawastulan. Nauno penta ko. Tangki si inliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Asibi iban dakula. Tiyo iban mataud tangki si. Kulaw mo tiyo daway mangini. Tumtumuntat niyo tuhan. In tiyo tumaw. In sibi lumagbo. Mapuasin niya doon yung beta. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsusud-sulwa. Wa husnul khuluq. Amo na yung tao marayaw adda. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hamuk. Dahil mga maksud dia aksya sin Allah Ta'ala. Hinang siya Nabi Iban Rasul. Inimbayta niya. Sabda niya, innama buistu liutammima makarimal akhlaq.
Tanto, tiyanto niya. Dahil ha mga parda akan kaniya, sin mahatsot si mahatinggi, magjukup. Tiap-tiap jukup. Tiap-tiap jukup. Aun na kulang, subay jukup pun. Taga-adda tintaw hula, pakaniya. Siya kulang, subay jukup pun. Subay paragpakun. Subay paamuhon. Nauni ni ka jukupan. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Adat marayaw. Adat honorable. Bukun honorable ding hatao patao. Honorable ding hatuhan harap patao. Nahisiw rin honorable. Taqwallah. Inna akramakum indallahi atkakum. Yari nakita niyo hamasa. Suway magbalikin addat kabayaan sinakama. Inaddat hamasa ini matawag. Sa addat singod-singod. Ang painaddat ipagjukup. Ang pamajukup niyanan siya makarimul akhlak. Addat sarayaw-rayaw. Haunu rin ulit addat sarayaw-rayaw. Habang sa Arab, bukon. Haunu, halawm sing Quran. Aturayan mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita niyo. Bukon lamod kamu. Tuy kuno. Nabang kita bukon na lamod ka niya, haunu na kita nakalamod. Hisiyoy bukon lamod ka niya. Laysa minna man lam yuwakkir kabira na. Bukon lamod kamu, hisiyoy sinta uri mag-addat. Di magparayaw. Di mag-addatim bata bago hasinyong niya. Bukon day sa lamod kamu, malam yarham. Sabira na. Intaw maas. Hisius intaw maas. Di malasa habata bago. Natuan bihawon naglalasa, nag-addat. Sa isurin lasahon, isurin addat, papagaddatan. Takasin, iwan takakawasa. Yung pagaddat yan tubukon makarimul akhlak. Hasabab sa jasinsin. Hasabab sa jasin kawasa. Hasabab sa jasin kusog. Hasabab sa jasin mataod kakaya-kayaan. Buko na mo adto. Liutammima makarimal akhlak. Naturayan mga tuan, nayari hamasa na to ini. Di maganda tamaas. Di maganda tatamas sa hula niya. Sababin niya ulong na naglaas saying. Maasyaw na naglaas saying. Di maingat ako rin kaniya. Buko na mo mga tuan. Bang bihad, doon na kuriking kayo, mumaingat ko rin kaniya. Sa kawa, patupa, yung pag-addat yan. Hakawayaan sinarama. Nawang mo patupo na kawayaan mo lang, muna inyong taumaas laas siya, ingin ako bata-bata, maingat ako rin kaniya, wala imam. Sablong muna, kapag addat ka niya yun. Subay siya, kaya ako mag-addat. May ako'y maingat din ka niya. Bukon biyad to, mga tuwan. Naringa sa babian, mga tuwan, magtura kita niyo pabungasin, la ilaha illallah. Innagdarasin la ilaha illallah. Baing lasahu. Wala doon kanila intakabbu inyaon kanila makarimul akhlak. Nah, paiman sila Allah subhanahu wa ta'ala
Mga sila magpamu. La ilaha illallah. Mahuli biyog nila. Insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibadatan, pagtaatan, pangadatan. Palman sin Tuhan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Alla takhafu wa la tahjanu. Magparain Allah Ta'ala malaikat. Hawak tu najak na siya. Winamay tayo tunakan tu panajak. Najak ito minsung na siya mawapat. Namin way pa siya nawapat. Yaw ni malaikat di majaka kaniya. Sumud siya pala masjid ala khalpihi. Yaw ni malaikat atay kuran niya. Dumuwa ka niya. Mayta, mahamutin atay niya. Mahamutin pikilan niya. Mahamutin suara niya. Aun parsugpatan sing kabuhi niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duaahan siya si malaikat. Inda salatihi. Wa inda kiraatihi. Wa inda tapakkurihi. Katahan si pakarajaan niya. Duaahan siya si malaikat. Kawansakan, kawantuan katu. Sa kalituan. Ingkabayaan na to. Kawantuan sintaw. Imbawantukan si malaikat katu di kita mabaya. Subay wantukon siya. Banglaw nabiyakan ko na mo anin usog marayaw. Amo anin taw maingat. Amo anin taw genius. Amin babantukan kanya si malaikat. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala ruwaahan siya. Indua si malaikat kaniya. Way makatampan. Di kita nilong mabaya. So way babantukan sintaw. Butang tanyo tarpulin. Yato yung patta mo. Iban singkulalan mo. Iban sing kapasan mo. Iban siningat mo katan. Iban sing badyo mo yadto. Nayari tuwan imbiyata sin Allah Ta'ala. Hanada. Tatanazzalu alaihimul malaika. Way hublawan yung kanyang malaikat. Maguno yan. Pawaitaan siya. Harwa parakala. Pawaita na hindi nga Tuhan. Hisim pawaitaan siya. Amin tau yaun. Unin ni pawaita niya, kaniya. Alla takhafu wa la tahjanu. Ay kau mabuka, iwan ay na kau mahanggaw. Pula-pula mo yan na masa na to ini. Matawd sin, may umuka, hiya hanggaw. Way sin, may umuka, hiya hanggaw. Kataan na mga to. Pawaitaan siya waktu najak na siya, ay ra kau mahanggaw, ay ra kau mabuka, sa uno, kuyag kau. Makakuyag sa. Sa kalihanggaw na kita ni wakampung na to. Hanggaw na kita ni ulambay na to. Hanggaw na kita ni anak kapu na to. Alla takhafu. Pawait ay kau. Mabuka sin susungon mo. O ay kabukaan. Mainkan tigid lumiba baging kubulyaon. Wala tahjanu iwan ay rakaw isab mabimbang sinikabin mo. Wa abshiru kuyag kau. May takaw kumuyag. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kawin hawa malanu. Hisinggin hawa malanu. Amanu summastakamu. Singgin hawa sutsi. Amurin mga bariman. Maita. Wailum miha pagkaon. Wailum miha pag-inom. Wailum miha pag-ibadat. Wailum miha katantan. Way. Sutsi. Wala kialum mi an simpangibog di halo abaw singgumi. Way inibog sin mataod.
way imibog sin kawasa, way imibog katantan, sa ingkay ibukan niya kabayaan sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab natanto niya na, imma kaibog, amo rin tagpaibog sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, ya kaugin hawa sutsi, ya kaugin hawa masanyang, maaddat patuhan, maaddat pagkahi, unurabu siya patuhan, irji'i ila rabbik, balik na kau, patuhan. Radiyatan mardiya, balik na kau, pahadarat sintuhan mo, halawm ko giwan kuyag. Pagkakaw kimuyag, di hababaw singgumi, sing kabayaan sintuhan, na pakuyagon kau, biyaw. Kimuyag kau dito, onay sab kakuyagan dito. Pagkuyag mo dito, onay sab dito, inallahu ta'ala mo kumbiyad to. Kimuyag kau hamulaon, pagmulaon na isa ba mo, way natausin dito, yato na dito. In pagpakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala rin makasumo. Di ang pagpakuyag sintaw siyo mo rakaw. 2 adlaw pa 2 adlaw siyo mo nakaw. Way na taw ridto, yadto na ridto. Pagkita mo ni sa didto, yadto na kaw sa didto. Mapiul na kaw mag-urul sing kakuyagan mo, piyakuyag sintao. Ang pangkakuyagan sintuhan, di na misan makapiun. Di na misan makapanhod. Di na misan kau matrapik. Sa kalituan, yung pagpakuyag sintao, misan daan nagbangkat ng trapik. Nabiya na piyukot yung tao. Madtura. Nabiya na ista nakasuod palong simpukot, madtura yung tao, mangita-ngita. Sabat imibog sila, simpia ibog sintao. Ang pangkaibogan hadarat sinallahu ta'ala way, nayari tuwan ng bariman. Tiyawag, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, ya kau usog marayaw, ginhawa marayaw, aminin pamung niya, wala siya namung doon, sa impamung niya, kabayaan sinallahu ta'ala, inagi niya, Rabbunallah, la ilaha illallah, mahuli biyagbukan nila yung kabayaan sintuhan. Bukunin biyagbukan nila napso nila. Sahawat nila, kabayaan nila. Sa gawain biyagbukan nila, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiya. Makakuyag na sun. Umayta. Iniwan mo kanabihan. Iniwan mo karasulan. Iniwan mo suhada. Iniwan mo salihin an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Amo yan doon. Amo yan. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Punon na siningat si mga tao maghinang. Kasanyangan dia dunya. Maingat na sila mag-design, sin building malingkat, makabdos. Lara kundasa. Sa in-design, sin sulga, way makaingat. Yung kaya nga tanda sin taumin, iabot-abutan nila tiyali. In lingkat sin sulga, way tao makadesignan. Kaya nga sababian mga tuwan. Maun kita niyo pala ilaha illallah. Butukun na to. Ing kabuhitan niyo iwan sing kamatay na to. Dungun hala ilaha illallah. Tumtumun na to inumat na kauna. Nang jural sila.
Iban ima to sila la ilaha illallah. Natuang kalam. Sambil pamasan na ito iniweta katutan yung kahalan nila. In nalumos na. Intiun sin lupa, natun na. Hindi ubdaya na raubdaya na. Hamasan na ito ini mga tuwan. Dahil nga sabab yadto. Kahitaan kita yung sinallahu ta'ala. Allah takapu. Way kabukaan mo. Isusungon. Wala tahjanu. Way rakahanggawan mo. Sino? Sinkiyabin mo. Kabantukan dakula. Di kau pabukawon sinsusungon. Di kau pahanggawon sinikabin mo. Hikabin mo ahli mo. Hikabin mo alta mo. Hikabin mo kakayaan mo. Di kau pabimbang mo. Kabantukan dakula. May tayat duri kau pabimbang mo. Pagpakuyag kau. Sabab kimuyag kay mong Tuhan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Mga sila amanu. Pamagbog nila la ilaha illallah. Tiapilan sinhinang marayaw. Tiapilan sinaddat marayaw. Ulaika hum khairul bariyah. Sila ni mga tao marayaw yari hababaw singgung. Hapangita na to bukon. Sabab din na to pagbasaw nin ayat yaon. Iba misan basaw na to din na to tayo marayaw. Iba misan tayo na to marayaw rin na to da misan hinangon. Na, paimansin Allah Ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Jaja'uhum inda rabbihim jannatu adn. Maita. Radiyallahu anhum waradu an. Hasabab sin pamugbog nila la ilaha illallah. Kuyag sadya. Makuyag sila kabayaan sin Tuhan. Naingkitan yung habihawon. Makuyaga kabayaan sin. Makuyaga kabayaan sin kawasa. Mayroon namin lang na amo magad doon. Kalupasan kita lang na mga tuwan. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan kausin. Kayo mo na yung kawasa. Piyan pa kumalingkat babae. Ay mo na hadyatuyan iniyan. Ay nadya kulumanjal hayan. Rasul sallallahu alaihi wasallam unimbaitan niya kato. Bang mahal ga imbulan iwan sinsuka. Hikari nila parwalima ko ini. Bata munaon mahal ka tinga katantaan. Di kurapi unimbeta nila. Piun kurembeta sintuan ka po. Bata mo at yung makakuyag. Tulayan tuan. Nah. Unimbaitak. Nahnu awliyaukum. Hangkanay na kau masusa sinsungon mo. Sulga. Pabutangan da yung kubul mo hanig. Babantukan tuan dakula. Na magasubo na kita. Nung kabutangan da ba yung kubul na to ni hanig. Hanig din nga sulga. Nawang matanim pamugbog taniyo. Hala ilaha illallah. Ba't doon kita niyo hayan? Iagad na to din kabayaan sintuhan na to. Wala na to na agad din kabayaan na to. Sa piyataalok ta niyo pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawasan yung kataan. Way na kawasan na to. Way na. Wal amru yawma idin lillah. Imma kawasan, imma kapagbaya, tupot da Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, yung kawasa, dihil ka to taniyo dari hababaw singgumi, pakayon taniyo, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
ayaw taniyo pakayun, pakabayaan taniyo sabab aun na pamingtangan na wala na si Manyang. Tayo mang na nahnu awliyaukum paman sinallahu ta'ala kami na pula-pula mo kami na imagun magpalihala kanila. Yadto na kauna. Sa iarat mo sa ding kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka umiimbang sin pakaradyan ini. Saka wa in iyalop mo muna la ilaha illallah. Paman situan di ayat ini. Hawak tu na paitan kau ay na kau masusa sin susung. Iwan ay na kau mabimbang sintay Quran. Nahnu awliyaukum. Kami na yung tumabang kanila. Kami na yung magpalihala kanila. Kami na yung magprotek kanila. Katan sin pakaradyaan nila. Kami na. Way bihandayaw. Way nalamod mo. Sabab yan na kau natudas. Sa hasabab sin pangagad mo. Hasabab sin pamaugmog mo. Paman sin Tuhan na no awli. Kami na. Di ka kautuan mabaya sin biha. Dari nga sabab yan mga Tuhan. Magmaaroy kita ni Tuhan. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna imanan sadiqan. Laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najatan minna. Pangayon na to mga Tuhan bang man kita niyo makalamod di habiyay ta ini. Wala timatao di manusia biya sinjaman na to ini. Wala timatao din kasusahan si manusia biya sinsusah masa na to ini. Taka pagkaon di makaon. Ang bay di makahula habay. Sabab sin kahiluhalaan. Mga Tuhan, harap na to na mga harap. Mamagbog kita ni wakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Paman sin Allah ta'ala kami na nabang natin niya kami na way nalamod mo. Ay mo nalamurin kabayaan sin Tuhan. Sa doon na jakaw kabayaan niya. Nariyaw Tuhan, piya nga subusin tao. Hauno na yung tatabangan sin Tuhan, simbiya na hay ni. Napangasubuhan ko. Iharap mo isabing kabayaan sin Tuhan mo. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ta, in tumawang kayo mo, in magpalihala kayo mo, amoy kiyawin mo rin di. Na, tayo mangod na mo. Imbunga sin la ilaha illallah. Impamumu, kalu rabbuna Allah. Kataan pakaradyaan mo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadto Tuhan, inna nga subo, ini kasudsul ka, hasabab da sindua. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Indua ini limang mahamasa na tuwin. Labi awla Tuhan yung pangaddatan. Wala doon inaddat makarimul akhlaq. Way, mga untiw-tiw. Sambil magsalam, masa na ito ini. Hitakiring sinta yung bayo niya. Bang bukon sila hangka parimpunan. Bang bukon sila hangka kupya, hitakiring yung bayo. Di umalupaw niya. Malainkan, namulan siyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, absus salama bainikum. Pasapla ka niyo. Mana si pasapla ko, hindi may ingat magsalam, hinduin niyo.
Sa kali tumapok na kita, hamaingat magsalam. Di na minsan kita sumalam. Na. Impangasuboy karwa, uno'y sabin, hinang, hikakadto sintaw, sa taon-taon palawang sila pinakadaan na. May tilakbo sila pa pinakadaan na malihan. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam duara. Di hadisin. Sabi ko ni maksud niya ruwa, matawag sa amin di hadisin ni duara. Uno yan tuan. In sababi kita itilakbo siya palawang sila pinal ka jahannam. Dahil hindi pa si halom sindun, halom kasipuan na siya. Alpam. Amunin pa sa babansin si mo. Uno yan, may ta si mo. Sabab sinto. Hikaysa. Nag-inom haram. Nagkaun haram. Dua na. Nag-inom sin haram. Kimaun sin haram. Ini kato nagkabdangan sin haram. Amuat do mga tuan. Hikanal ka kanin tuwid. Hikasipog kanyari hababaw singgumin intuyad do. Alpam pasarab sin suara. Sin simud niya. Ini karwa al-fardu. Amunin aurat. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala takrabul pawahisa ma zahara minha. Ay kamu tuod sumu papahisa. Jina. Paman sinallahu ta'ala biyata katun syaitan manasat. Inna syaitana lakum adu. In syaitan bantan niyo. Sino may takato? Tuhan. Napangato kamu marayaw. Balikan na to. Marayaw yung mataod pagbalik-balikan ang panato katumtuman. Unang kabayaan sin syaitan. Yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Kabayaan sin syaitan ka to. Nagbabanta kita niyo. Naghihiluhala kita niyo. Naturan yung kahalan ni mga to. Aun sabab sini kapaghiluhala. Fil khamri wal maisir. Wa yasuddukum an dzikrillah. Turayan. Di mabayain syaitan, naglalasala-lasay manusia. Sumay nagbawanta, sumay naghihiluala. Nahamasa na to ini, tiyo-tiyoin nagtatali simpaglasa. Intiyatali maghiluhala. Nauno pa yung kabayaan sin syaitan, beta kato sintuhan. Ya'murukum bisu, daakon kita niyo pamangi. Dahil nga sababian mga tuan, bang pangatud pamangi na kabayan nan sin syaitan. Bang pangdungog pamangi yan na yung syaitan. Bang suara pamangi, bang atay pamangi, tiyatali pamangi yan dunad. Murukum bisu iwal paksa. Dakon kamu painan mangi. Wal paksa iwan padina. Anak ka po natubiha, hindi ka bawian. Inusog mawa na mag-asawa. Imbabae mawa na magbana. Humuunin susungo na mo yadto. Sa aon tuan at tulang. Beta Quran iban hadis. Bukon biayaan ko magtunad ya kawihan. Di, aon agarun at tulan, aon pag ini tayak kupan. Nah, ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Tuhan, nakapo na to. Di kabawian. Rasul sallallahu alaihi wasallam namulan sang ya ma'syar syabab. Mga kamulong bago. Man istata minkumul ba'ata falyatajawwad. Bangaong gaos niyo. Sini pag-asawa, sini pag-ungso, di paglaag simahal, basingan. Iwan mintinan simpag tiyaon yun. Sabi na salasal dua kamu, makawak na ka anak ka po. Bang yaon aon, kakausan mo yaon.
Hari masya siya ang babae, ri masya siya ang anak mo, ri masya siya ang panuwo mo. Na pag-asawa ka mo. Bang nyuri ka ba ka ng bihad duragbos? Sa babang yadto ka ba ka ng bihad duragbos? Hikasan niya, sin society. Na imbihang, matawad bata-bata, way ama, way ina. Na bang kamu makakaos, si bihad duragbos, hinangan niyo, bang dingi, ayaw sadya kamu himinang di kabayaan sinto. Sin panasat sin syaitan. Da akong kamu paparakala jina. Na. Naunin hinangon. Pagpuasa kamu, paalayng hibis siya. Pagpuasa kamu, maita. Hikamay no, si karagdag, hikapu, sin napso, sin sahwat pamangi. Impamong sinanakapu, biya din lang ng kapuasa mo simbiya na ini. Nari makadsing kabayaan sin Tuhan. Inakarun niya sahwat niya ra. Sinimbeta sinjunjungan pagpuasa kamu. Maita, lumamay syaitan. Pasuligon niya to, yung simusulig. Kaya din lang ni kapuasa mo si mga biyanay. Ya, subhanallah. Nahamad ito mga tuwan. Naringa sa babiyan, magbalik kita niyo. Imbunga, simpag-iman, mawawbugin tao hala ilaha illallah. Di siya mutas, misanda na tunggang king ng kahalan si Manu siya. Mabuntol na siya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggang king na, hapangalta, nag-ibog na, nagkatanta na siya. Nanunulin-tulin siya, kakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga tuwan, ini pataurun taniyo, impamagbog taniyo, pataurun taniyo, inibog taniyo. Hatag paibog sin Allah ta'ala, ayaw na kita ni imibog. Sin pagpaibog sin tao, kita na tuha patta, kita na tuha kay gadigaran. Iyan mga tuwan, hikarimbang taniyo. Sin hinang, kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang natu ialog marayaw. Yung kabayaan sin Tuhan, mimbang kita ni marayaw, sumagawa, bang natu alupun, impiaibog sin tao. Katay kurantan yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tub-tub na sa jarid to, mga anak po, arama. Salam doa na mo kanyo, salta pangindua. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidina fid dunya wal akhirah innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.